Manipur in kana chhuak alare pumhlum tak theilowa Imphalis le Kangpokpi district kinri na lai vela nizan le voin lama anin kap chunzom le a kuki le meiteite silai manga anin ral saina hian mi pakhata thi nia report ania a khoilam ve a po hliam tuar anombok Assam Rifles lamin buaina re theina tan hian malama se in kana hi tukin zinga achuak thar le a meitei hovin singda khwatangin tlang laman kapa hliam tuar anom le ngei turanga yene voin lama thom tle mina dai dewa sipai le police te chuan silai zon be pui an thlak chunjom ngalbok anin kana lai hi lo nei na hmun te ani avangin lo nei tu te tan a him lo hlea Manipur IGP IK muiwa chuan hemi chungchang hi press conference a soichuakin lo nei tu te chu anmania fe lo turina cha chhuah anga yani poin an bial tu SP te hne na theu in riat tir turina cha tlangram lo nei na hmun chu tun boina wang hian a khailak na sa hlea apa ngaya akal le theina turin ven himna po ro manani don ti soya VIP te ven himna titlem hretin veng tu te chu mun ral trizwal la ya dan niang ati veng tu hi Imphalwesa zariat somni patni Imphalisa mi zathumvel Bisnupur districta zahni somthum paruk Thaubala za somli pasari Kakchinga zahni le pali Churachanpura mi zathumle Kangpokpi districta mi zahni vel DC le SP te kai hruaina hnuaya om turin da thar tu mania lova na thok tu te chu an himna tur ngai poimo masaka an nei donane hetilai hian Kuki Women Union and Human Rights more chuan karmasa khan sit-in protest nein Manipur Police Commando te more khuatanga thiar chhuah an ngiata new more fila an punkhom na hian Manipur Police Commando te chu anmani hum zolova anmani thattu zo ka puin antorna rorelna angiat tel ngalane tarlandanin meni thuma khan commando te hian more bazara poichoilo mi pahni an kaplum to meninga khan civil mi thren khachu ansoi saboka hengmi te hi commando te hian skula anfa te anlam turchu lolam bunin kutan thlak zui tamai nia chalane hengba ka hian kongsiam na thok kutan thlak changte thingpui dorle sumdong dangte hna poisa anphut changte aumbok kukinu ho hian police commando te thlazar hnuaya hian an himlo niangain more tang hian thiar chhuah anphutane meitei media lamin saikula meitei te sakho mun thiang hlim khoiching penle ti chiat ninan chua hei hi dotani thu saikul khotlang hruai tu te chuan soin an mun thiang hlim kongba maru lamfalen chu alahim tian soyane meitei media imfala in khwarte chuan kongba hi halani tinan chua mase kukin pi saikul gamkai hruai tu te chuan khoyani lo hrim ninan soi ve thung meitei ten an chua hnuwa khan halemo ti chiatemo ani chem tian fia turin mitlom ngai te tir ngalania he an mun thiang hlim hi khoile ti chiatani mi alova athalak po anron nei thlapane meitei media te hian do thedar manga boruak an chemal zui zel du hi awan duai thlak hleni an ngai dan hi thudik angin an chua thudik chu an ngai dan angin an chua loi thunga lak lo ve takan ne tin meitei media ten dot bak chua turan boipui lo chu poyan ti thu an soya meitei media te chuan kongba hi July ni ruka khan kuki mi thren khatinan hal ninan chua he boina meitei li punle arambai tengolte nasataka anchet lain kuki helte inrol nasalutukanga chuan tumna chikhatani tin saikul khotlang hruai tu te chuan ansoitel bokane meitei lam hian thudik an huemo ti mai turane thudik chuak turte
kukilamin o an nei lo na turin FIR thelu a hluar thar hle bok. The Wire News channel in a interview University of Hyderabad political science professor thokmek Professor Kham Khan Suan housing laka July ni ruka khan meitei mi pakhat chuan FIR thelu ta Imphalis Chief Judicial Magistrate chuan court in lan turin thupe ka ti chuak to boka Professor Suan hi meitei sa khomun thianglim khobru thanjing le adang soichia te meitei nam timol phowa te puania ani ba ka hian hemikai noya tho hian midang pahni te laka FIR thelu aloni to boka thubuai thelu hian demle soisel a hlo hle ane hei chau hi ni lowa India rama polu paber te jingami National Federation of Indian Women chuan Manipur buena chungchang hi an chui chianga State sarkar rem tina le hriat puina kalpuyani tian hmuchuak tian soyani kha NFIW hruai tu mi pathum Ani Raja Nisa Sindhu le Diksha Duivedi te chu tunhnaya meitei nu ho mera paibis te rilru liam tua puin anlaka FIR thelu anile to boka an pathum hian meitei le kuki te chena kalkwalin thilom dan te buaina thlen dan te anlo chui chiang to State sarkar chuan he buaina hi threlmi tumna nei lem lo tian hmu chuat hu anlo soi to nei kha an pathum laka hian karmasa khan Imphal police station a FIR thelu nia mera paibis te thlawang hawa thelu ne Chief Minister in bana thelu atum borvel kha kan la hretheu ome achik mi te chuan alaka nor huai hotna te aban tumna zong te kha lemchan vek ninan soi hloma NFIW chuan mera paibi hovin Chief Minister ban phuta noran huai hochu lemchan ninan lo chua ve mek boka hei hi anlak nat lai tak niin mi pathum te laka hian FIR an thelut vele ta NFIW hruai tu Ani Raja chuan Chief Minister in buaina angai sak lo dan hi atnuwa soi chuakin Biren Singh kha meini thum khan zandar sari vel thleng Twittera mi hnial le social media thupo sina buaya chuti lai chuan nunna cha nanom toin inhal ani mek thung tin Chief Minister hian he buaina hi angai sak ran pa lem lova a hriat thu alo soi chuak to nge ni heti lai hian Zomi Students Federation le Kuki Students Organization lamka poin le khabu danzolo in threnthranna Manipura state sarkar rem tina namin suwana chungchang ti le khabu anti chhuah avangin anlaka thubuai thelu ani ve boka tuntrum phei chu sarkarin notification ati chuak thlap notification ti chuak tu Home Commissioner T Ranjit Singh chuan DGP chu Zomi Students Federation laka hian nataka action latur le hetiang le khabu hi ti chhuwa chhun zom to lo tura ma la turin a hrila heipo hi meitei ukilin Imphal West atanga FIR athelu bozuina ne ZSF chuan sarkarin le khabu khaptura notification ati chuak chu makanti lem lo thu ansoya India dan pui hnuaya dikna chanvo freedom of speech and expression chu nek chep tu mani me kani tin ZSF chuan zohna thlak te chiar thei turin le khabudang po ti chhuah chhun zom zelan tum thu ansoya Manipur sarkar hian meini thum atangin media dot sang tam tak asoi to lain thudik ti chhero chu angai theilo hlea he namin suat na hi tumlok lorwa manlok le lowin buat sai lok thlapani ti chiang tu pakhatania sarkarin a hriat puin a in nam hnoi ngei boka hewang hian Biren Singh kai hruai sarkar hi kandem lo thei lawani anti ZSF chuan sarkarin remna le amuana chungchang soipo soiselin Imphal phaya letin avoi hni na tan rot chimi tumna chu kan ma chhon thei to lowang
remna le muanna an soi hian omzia nei lova chu wangin in then thranna hi tuna kan mamo ber chu ni anti in then thranna chu police atangpo hian achiang viau mai Manipur hian police mi le sa singli le sa nga velaneya an buai hnuwa meitei police te chuan imfalan pan khoma kuki te chu tlang rama an ho thunga DGP nin thlak khan police sang khat jahni vel chu an duty na hmuna omlovin chin thiat lovin an bodai alo neya an sahim na ta na ti ani deuh ber hengvel hi tuna Manipur din hmun tlang pui chu alani le tari e